Makaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biyan. Mangtadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Mudto'y man ti mais para kadagiti manok ka. Emi bakit? Irwar ko ka di amin to'y nakasakaw. Ay katuan, ano mabagkat mo? Agasam man day ta. Ado na una yung tatarakan mo ang manok lakay. Nuapay ngamin nga iniyawid mo dito yung balay. Kitno inot mat ngamin amay ibus day bangkag. Nga mala pagkwartaan mat kiti day ta bakit? Ilakok to ti daduma tapno maksayan. Wen atay supay amay gatang iti masapsapol tayo. Ay katuan na bakit? May mayat samat no agaramid ka iti kulungan da. Ay nawaw. Apay kumapay lang. Wen tapno saan nga kayo wara ti rugit da iti paraangan. Datayo matlaang ti kaasi. Nang runa pa'y no kasta matutudo. Malawin. Agparami dakto iti kulungan dagiti tarakan ko amanok bakit? Basta ano samlaeng nga urayay. Agasam man day ta akawayan, Alex lakay. Ne, saan ka di atibilin mo kat agparami dak iti kulungan dagiti manok ko? Sino nga rin ti mga ramid? Tangdanak ni Tata Toryo. Taiso ti kadwak. O sige, tapno malpas adagos. Tani, irugi naman ang titudo. Uwan nga rod. Kaano amang rugi kayo? Hinton bigat. Ita kumaa, ngam adamot tinapatagalakad ni Tata Toryo. Gumatangak to nga rod ti merienda kan si Dayo inton bigat. Nagpasentro ka kadita? Wen, mapanak matlaang gumatang iti abastuta. Alaman nga rod. Gumatang ka iti karne. Taiso ti pangaldawan me kini Tata Toryo inton bigat. Awan ka di ba ni Tata Toryo? Awan pa'y madlakay. Ay, nawaw. Amangan mo't no nalipatan na. Anya nga oras tinagtulagan yo, aya? Alas 7 kumaa, iti agsapa. Tamangan no masapa manan titudo na. Awan pa'y mo't ti alas 7 lakay. Amangan no paumayan day jay. Sapay la ko mga rod tapno at damalpas me. Ay katanusam nga orayan tagsagana akon. Nakaluto akmatan iti kanan nyo. Ne, apay? Rumor kaya? Wen, ag-extract pwesto ni Mari Zenita. Isupay titangdan ko nga itad na. Ay katuan ang arod bakay? Nanang, agdamot ni Tata Toryo di tabanger. Nadararamidan na dita. Agar-aramid da iti kulungan ti manaw. Anya? Isumag tinangag ko apagsarsaritaan da itay. Ay nawaw. Apay nga iti batog ti tawa tayo ti pangipatakdiranda. Wen nga raw baldo anak ka. Datayon taw ti kaasin o agto daw. Sigurado anaangot ti rugit ti manukda. Kat no nalawa matilikudan ti balayda. Kasaritam to man ni Alex. Amangan numabalen nga itilikudan laangan ti balayda ti pangipatakdiranda. Iti kastakit saan tayo ang maperwisyo. Unanang, mapanak to iti ayan dahin tun madamdama. Mga anak labiit. Wen angam nay, saya atom ati makisarita kan kuana. Di ka agong ungag. Depende, nanang. Paltaw. No ngay isuti umunang agungan, di agung utakmat. Ay nawaw. Anya ti masapol mo, pare Baldo? Kulungan ti manok samot ti patpatakderyo kan Tata Toryo, pare. Ay won, isungag paisaw. Apay ka te? Numabalain. Ket saan kumadita batog ti tawa me ti pangipatakderan nyo, pare. Ay nawaw. Apay ata kayo tag-desisyon pare. Kat dagami mat ti pangipatakderan me. Kas makita yung mat, pare. Batog ti tawa ti kusina me tinangipatakderan nyo. Kahit anya kumaita? Kasano kami mat ngayon matutudaw? Kumabalin nyo mat nga irikup ti tawa yung pare. Pare, agpakpakasyak. Pare, saan mat anala ka amayakar ti kulungan? Kas makita mbay, narugyan men. Sa payadda ni nanang ko. Kanayon nga iso ti mabatbati di tabalay. No dita ti pangipatakderan nyo.
Kasi matje bakit pare? Sapay addo ti manok mo. May salaang ti maibagak pare. Saan min aparikot dayta? Tinapatag ket dagami met tinakaipatakderan ti kulungan. Bakit? Nalpasan ti kulungan. Anya ti makunam iti inaramid mi kinitatatoryo. Ay nawaw, apay mat adita tinang ipatakdaran yo, Alex Lakay. Ni, hapay ko ma. Anya ti parikot ket kukuwata mo tinang ipatakderan mi. Saan kami mat nag-over da bako da? Wan ngam di mo ka di makita nga asidag ititawa da Nana Rosa ti kulungan nga impatakderyo. Kahit anya ko ma, no asidag. Na, common sense matan alakay. Tinapatag ket saan tayo nag-over da bakod. Agririda no kastalaang lakay. Wan, kukwata ti daga. Ngam saan mat amabalin nga aladam ti angot, nga agga po iti kulungan ti manok mo. Tapno saan nga agober da bakod, iti ayan da Nana Rosa. Ti request mo ket agpaaramidak iti kulungan. Itataddan din ay patakder. Addalata ti reklamo. Kasano kat makaperwisyo mat? May mayat ko mano dinalusan yu ti likod ti balay. Tay jay laangan tinang ipatakderan yu. Lalaki dinuan niya ti ipatpatakder da iti asidag yu, Mari Rosa. Kulungan magayam ti manok. Parikot mi nga rod dayta, Mari Ansyang. Siya pa'y asidag iti taway yu, Mari. Dayta nga rod, Maray. Numakargaan dagita a kulungan. Kaasi kamintaw, Maray. Di yu pinadas tinakisarita iti kaaruba yaw, Maray. Nagpagpakaasi ni Baldaw idi napalabas nga aldaw. Ngam agpatangken met ni Alex. Nagpatakder dalat tamag. Ay, day takidan. Ni baka nagay, di yu kinasarita, Maray. Awan ni Emi dita idinapan ni Baldaw, Maray. Ipadas yu nga ibaga ka ni Emay. Barang iso tidenggan nila kay na. Sapay mano amit rula ang tinagbaatan ti balayaw kan ti kulungan ti manok da. Ay, wan nga rod Ninto Emay ti kasarita yaw. Imbagday jay taman nakaawat. Wan man, Maray. Kasaritak to ni Emay inton makita. Ay kagagaraan mo na ijabalay da, Maray. Iti kasta, masulbarang ti parikot mo. Ay, wan niya. Ay, sige man nga raw, tamapanak to ijay balay da. Wan, Maray. Day tati kasayaatan nga arabidam. Anya ti gagara yung Nana Rosa? Adda ka din nila kay Mau. Ay, awan na. Ada na pala na. Imbayak, umayak manen agpakpakaasay nakaw. Numabalin ko ma, kat iyakar yu ti kulungan ti manok yaw. Asidag ngamin ititawa minakaw. Day tamat lang ti sangkay bagak kanila kay ko. Ngam talagang agpatangkan, Nana. Ay, kasano pa yun dayta? Ay, jak nga rod amo, Nana. Talaga sa bali ti ugali day dya tao. Narigat akasarsarita. Wan nga raw. May nagpakpakaasi ni Baldo idi madamangar aramidan da dayta akulungan. Ngam awan mo tinapasamak. Intuloy dalat tama nga impatakder. Bayan yung takasaritak tumanin nila kay ko, Nana. Di kay madanagan. Ibagak nga iyakar na dayta akulungan itilikod ti balay. Ay nawaw. Kinargaan damat gaya man ti kulungan iti manok. Duwala nga aldaw sa anak anagawit. Itay agsa pala ang akinargaan da, anak ko. Hanya lakit di madagita ka aruba, nanang. Di damat makarik na. Kinasaritak ni Ime di napalabas nga aldaw. Isuna laang tasaan kanumot nga ipangpangag nila kay na. Nalawa mat ti malikudan ti balayda, nanang. May mayat no ijay tinang ipatakderanda, tapno na idudulin. Ngam no apay nga itibatog titawa tayo pay laang mat tinapili day tanga Alex. Awan mat ti amok abasol ko, tapno aramidin na ti kasta. Uray siyak mat. Nuan niya nga tamat ti intensyon na. Apay mat ti nakasta ti aramidin na. No isaw ti adda request na maaksyonan adagos. Ngam no da tayo akaaruba. Awan, di na pagan-anaw dagiti concern tayo. Anya a klase ti kapanunutan dayta. Talagang
Hala, wan. Hagungat ka manan. Ay nawaw, asino ti saan ama kaungat iti kastangar aramidam Anya manan ti isyom? Ti kulungan manan ti manok ko? Wen tagpakpakaasi dagiti kaaruba lakay. Mingmingam imbag. Batog ti tawad ati nang ipatakdaram iti kulungan. Nalawa mat iti likod. Nalpasan day ta kulungan. Apay, nalakangarod ti mangyakar? No ididamo kumapay nga imay ni Pari Baldo kat inaksyonam adagos, di mayat kuma. Awan kuma ti parikot ita. Awanan na. Kinarga ako ni ti manok. Iyakar mo day ta, tagriri dagiti karuba. No. No sika ti agrire, aksyonan dapi man adagos. Ngam no isuda ti agrire, ay na, agpatangken ka. Nay, apay nanang. Nagulimag kayo umatay. Shhh! Dulamin niya Apay ka di. Agap-apa ti karuba tayo. Aguli ka, tapno mangag tanuan niya ti pagap-apaan da. Basta, ikatam dayta akulungan dita. No di mo kaya kasyak ti mang dadangil ti dayta. At pampalunod ka na eh. Mangagmaw. Di mo makita ni patakdaran. Kaasi dagiti kaaruba, ang mapirwisyo kunak manen. Inaldaw laangan at akulungan dagiti manok mo ti pagap-apaan ta. Nakapaumamatan. Ay nawaw, dulamin. Nukas ta. Talaga gaya man ni pare Alex ti ayan ti parikot. Nanakaw. Isaw tinarigat akasarsarita. Agkapita Marian siyang. Ay, hahagyaman naklaunay, Mari Rosa. Ay, nawaw. Anya dyan ba ang angot ka? Ti kulungan dagiti kaaruba, Mare. Ay, nawaw. Nagsakit iti agong, Mare. Un nga Rob, sapay dito'y kusina, mimot tinaibatugan na. Ay, naimbag man tamaan anusan niyo, Mare. Kinapudno na, nasakit meten ti agong ko, kasta meten ti ulo. Siya pa'y matutudo ita. Iso akarkaro anaangaw, nang runa no kasta mabasbasa maray. Ay, narigat ti maadaan iti kasta kaaruba, Maray. Namin ano meten anakisarita kamay. Ngam awan met ti aksyon da. Day tamit laeng akulungan ti pagapapaan da nga agasawa. Di yung imparas ti nag-report kadagiti masaknan, Maray. Tapno mapanda kita anday ta akulungan. Saan pa'y nga road maray? No saan amaala iti nasaya at nasaritaan. Agpatulong kayaw kadagiti masaknan, Maray. Sakit ti maalayaw, no inaldaw akasta ti maangangot yaw. Ay na, makapaawan ganas matamangan. Anya nga tano agpatulong ta kadagiti masaknan na nakaw. Ag-report kasta ka di nanang. Wen, agreport ta. Tapno dagiti masaknan ti umaymang kita. Ad aguraan datan nanang. Impadas tamot tinakisarita kadakwada. Ngem talaga anatangken ti ulo da. Un matkit di Namin anu tamot ten anakisarita. Kay ko nangarod ni Mari Ansyang. No saanen amaala iti nasaya at asaritaan. Agpatulong tayong kadagiti masagnan. O sige nanang, ipadas konto ti agreport. Wan mananakaw. Tapno masulbar kumameten ti parikot tayo nga agkakaaruba. Sa dino tinagkapuam, si Cabaldo? Pare Alex. Napan ka nag-reporta niya? Pasensyakan pare. Awan babain mo mat, napan nag-report? Ang mumat adagamitin na kaipatakdaran day ta akulungan. Wen, daga yung agpaiso. Ngamda kami mat ti mapirwisyo iti angot nga agap-gapo iti kulungan ti manokyo. Yo, aging tatalos kayo mat. Pare, bakit ni nanang ko? Madanagan aklaw na yan iti salon at na. Nang runa, kat iso ti kanayon ang mabatbati di tabalay. Ni, parikot yun atay ta. Mabalin mat nga irikapyo ti tawa yun. Pare, sapay lakuma, tamawatan yung mati concern may. Saan kami nga agrere, no saan agrabi ti epekto na kada kami. Oh. Nagpatulong aklang mata. Takas na kunak, madanagan ak matayin. No bumaybayag, ang mga nuumad adong tupay kit ditingilaw pare. Parikot tayon tumat lang dayta, no bilang man. Rumwar ka, takasaritam dagiti bisitam lakay. Asino ti bisita? Dagiti kagawad dito'y lugar tayo. Ay, nawaw. Ti kulungan manan ti manok ko ti isyo da? Diyan ka mo Rumwar ka.
Tas ika mismo ti makisarita kadakwada. Ha? Ibagam nga awanak dito'y balay, bakit? Ay nawaw, tasuruan nakpayan nga agulbot. Rumor kakit din, Alex. Diyak kayat. Anya? Sikat ti rumuarte, ibagam nga awanak. Ay na, amuda nga da ka dito eh. Iso arumor kakit din, tapno malpasan. Katnoan niya man ti bagada, naskan laang atong palam. Nangag mo ti bagada kin kalakay? Makapasurun mat. Warning pa'y laang day jay lakay. Apay, nalakamayakar day ta kulungan itilikodan ti balay, bakit? Narigat ngam anusam Idi pa'y ngamin nga ibagbagakken ka. Gastos manin no kastamot laan. Kasta talaga. Di kang tumat ngamin nagpampanunot. Tila ang pagsaya atam ti pinanunot mo. Manula ang ametro tinagbaatan ti balay da Nana Rosa kung ti kulungan dagi ti manok mo. Una yun eh. Di kan agreklamo dita. Rugyam kit din ti mangyakar tapno malpasan ti saritaan. Doble trabaho manin. Nawawa talaga. Awanan ti ado asao. Aramidam no anya ti imbaga dagi ti masaknan. Tinangag ko kat umay damanen i-check day ta akulungan inton umay alawas. Isu nga itapay laang, aggunay kan. Di mo urayan amawarningan ka manan. Bakit? Inton sumaruno ngamin, panunutam mo ti padam a tao. Saan ati bukod mo lang nga pagsayaatan? Saan adakas ti agtarakan ti ayop? Lakit di, saan ka makaperwisyo iti padam a tao? Ay, wow! Saan laang at ipagkwartaam ti panunutam. Panunutam mat kuma ti salun at ti padam a tao. Sakbay nga aramidem ti may sa abanag, panunutam pa'y kuma ti agbalin nga epekto na kadagiti kaarubam. Iti kasta, maliklikan ti riri. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti may sa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti-script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mangkadrayaw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdungan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, wow! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Agrubwata ko, Jumar Lakay. Ay nawaw, sa di naman ang tipapanam si Kalanay. Adda ilakad mi kini Mari Mildred ita. Manain? Ay nawaw, inbaga makang kaidi na palabas nga aldaw, nga adda ti ilakad ko ita. Anya nga oras nga ro ti panagawid mo? Tsak pa'y sigurado. Numabalin kat di kay kumagpakarabi iti kumari ma. Amang ano agtudo kat dumakkel ti danom iti karayan. Saan kayon to na makabalasyo? Mayat matinit na. Alanganan nga agtudo day ta. Amom nga raw. Siguro Basta, agawid kayo adagos no malpas tilakan niyo. Saan atila papapanan niyo? Wunon, agrubwata ko, taitay peng agururay ti gayem ko. Nakababaeng, tasyakla akanayo nun, ti maururay. Tangay na i-release mo ti assistance ta, Marilanay. Agawid tan. Umuna kalatan, Mari Mildred. Ay nawaw, si Kangay. Adaman pa'y ti mapangkukitaan. Orayan ka na, Maray. Ang mga numabayaganak, Mare. Umuna kalaangan nga agawid, sumaruno aktaw. Sigurado ka? Wun, Mare. Sige. Umuna ak nga rodan, Maray. Sumarunukan ton adagos, numalpas tilakad mo, tapno di ka marabyan. Wun, Mare. Agan-anad ka. Oray si ka, Maray. Agan-anad ka mat. Si kamat ti masabat ko dito dalan, Mari Mildred. Ni bakit ko ngay? Saan kayo nagkuyog ang nagawid? Ay kwa, saan pare? Nabati ni Marilane, tada ka nupay asikasun na. Kasta ka di? Wen, di ka matanagan. Inbagak matkit di nga agawid adagos.
Amangan ngamin no agtudo. Delikado ti karayan, may pigsa naman ang titudo na. Wan nga rod kasla saan mat nga agtudo iti agsapa. Ngamlay, nakuyam mat aglawlaw. Makatudtudo mat manan. Isupay bareng paawid mo tanda dyan. Makilinungak man, Nana Paula. Sige laang nakaw. Sa dino tinagapwam Adala ang tiinlakad ko dita sentro, Nana. Ay na, sapay nakapigpig sa titudo. Huwag nga rod, Nana. Barang makabala si Wak inton madamdamaang. Ay kat, agkapitayo pa'y Sige laang, Nana. Ay nawaw. Saan mat amabalin ada kami laang kanitatam Agusting ti agkape. Agkapitayo At ti termos. Nayunam laangan iti asukar no kurang. Ay, agyamanak, Nana. Awan anyaman na. Ada nailing taas sa badita. Iso ti ikapem. Amangan ko na kuno nabisinan ka anag na itay. Nakapigpig sa titudo bakay. Uwan nga rod lakay. Amangan no saan na makaawid ni lanay. Sigurado adakkel man ang tinanom ni Takarayan. Sana na makabalasi no bilang man na ipilit na ti agawid. Ay, uwan nga rod Ibagak laangan tamaturog pa'y lang dito'y balay. May sa arabi laang mat. Delikadaw no ipilit na ti agawid. Amangan kit din no adapay dakas ang mapasamak kinkwana di tadalan. Ang adda parikot tabakal. Ay nawaw, anya day talakay. Adamot makan, adamot tinatang asidaan tayo. Awan ipausar ta nga ulos kan pungan. Si kakit dimat. Adamot ta iduldulin ka. Iso ti ipausar takin kwa na. Nailabamot day jay sakbay na idulin. Abangan no nagbubuot mo tayo. Saan mo't siguro lakay? Mabit lang, terwar ko tapno maanginan. Dito'y kalaangan ang maturog, lanay, nako. Ni, saanan, Nana? Nakababain mo't kada kayo. Napigsamot ti angin kantudo na. Sigurado nga duman ang tidanom di Takarayan. Di kanton makabalasew, nakaw. Mabalin pa mo siguro, Nana. No syakti si ka, maturog ka pa'y laang dito'y balay. Di mo ipilit ti agaway, tamang ano niya pa ti mapasamak king ka. Amangan ngamin no sa pulanak nila kay kunana. Tawagam ibagam kinkwana maturog ka dito'y. Maawatan naman siguro dayta. Sige, Nana. Tawagak nila kay ko, itamo laan. Hello, Lakay. Sa dino tayan mo ita, nakapigpig sa titudo dito Nakilinungak iti kalapaw da Nana Paula kang tatagusting. No kasta, saan ka pa'y ngaraw na nakapalasay Saan pa'y? Kasano ngaraw doon tayo ta? Kasano ang makaawid ka no kasta laan? Makiturog ak pa'y laang dito, Lakay. Anya, makiturog ka dita ko na? Nakababayin mo't ka na nanakang tata Ni Nana Paula tinang ibaga, amabalin ko ti maturog dito, itadelikado ti karayan. Sa bagay, nasaysaya at matlangarod no makiturog ka dita. Delikado nga agpaiso na agawid ka. Bon, idepo ko ni cellphone ko tanay. Malublubat mo tan. Di nakpakadanagan, taagawid ak tumutla ang inton bigat. Naimbag abigat mo, lanay. Kasta kada kayo, Nana Paula. Ay, nawaw. Apay kasta tilangam. Nakaturog ka kaday di rabi Kasano ko makakaturog na tao? Kas jay mati angot ti ulas kan pungan nyo. Ay, nawaw. Di ka matsumungbat balasang kaw. Kumusta titurog mo, kunak? Ay, kwa Nana. Okay lang, mat. Kasla na puyat ka, mat. Ay, saan, Nana? Kastoy at talaga ti matak, no kasta akaririin ko. Ay, kat, agkapitayo pa'y balasang kaw. Saan na, Nana? Agrubwat akon, tagur uray matan nila kayo ko ijibalay. Mangan tayo pa'y madamamatan ti luto ni Tatam Agusteng. Uraya mon. Amangan no agsakit kiti ti tiyang ko, no ipilit ko ti mangan dito. Nay, hindi ka manan sumumbat. Urayam ti lutluto ni Tatam Agusteng, kunak. Ay, saan na, Nana? Mga anak tulaangan, ijibalay. Adakon lakay. Ay nawaw, apay kasta tila nga managawid. Kunak man no nakiturog ka iti balay da tatagusteng kan Nana Paula. Wala, ngam sa anak mat anak katurog anasaya at ijay. Ay nawaw,
Apay mo? Sa bali nga min ti angot ti ulas kan punganda. Anya? Nasursurok pa ngam ti angot ti agbubuot abadaw. Sa anak kidi nakaturog ana sayaat. Unay ka nang bakit? Si kalangarudan tinakiturog ka na kuada. No amukla ang akas di ti ulas kan pungan nga ipausarda. Sa anak kon anaturog ijay. Agtal na ka man, bakit? Saan man at ilalawlawatam dita? Laglagi pa ano awan da? Awan mo't nagturugam, hindi rabi eh. Ay saanan? Nukas jay mo laang ti ulas kan pungan. Uray di da kon tulungan. Kumusta nga, Marilane? Nagturugam nga, idirabi eh. Iti ayan da tatagusting kan na paula mare. Naimbaglangan tada nakituruga, mare. Agbababawi ak tupay mare. Ay nawaw, apay mat, mare? Una, tanagbangsit ti ulas kan pungan da mare. Anya? Ay nawaw. Pudno ti ibagbagak mare. Nasursurok pa ingam ti angot ti agbubuot abadaw. Anya? Si kalangarudan ti tinulungan da, kasta pay lang mat ti ibagam. Saan anasaya at ti kasta, mare? Imbis nga agyaman ka, ta tinulungan da ka? No sika ti adda iti posisyon ko. Amok nga agreklamo ka laang mare. Sika pay laang aya. Ay na, mare, sa anak akaskin ka nga ungrateful. Si kalangarudan ti tinulungan da, dakas pa'y ti rumrumwar di tangiwat mo. Di mo ammo ti mga presyar iti simple at tulong dakin ka, mare. Kumusta kayon nga, Nana Paula? Nasaya at mat, Mildred, balasang kaw. Sa dino nga, itinagapwam. Dita sentro, Nana. Adalan, napan ko ginatang. Naimbag man, tanalagip mo ti simmarungkar, balasang kaw. Wen, kaya't kailang ako mustaan, Nana. Kumusta kayo matan ka ni Tata Gusteng? Ay, kaasi ti Diyos, balasang ko. Nasaya at kami matlatta. Dito'y gayam tinagturugan ni Marilane idinapalabas alawas, Nana. Wan, balasang ko. Isuan na irwar, dagiti ulas kan pungan may anakadulen. Jak kayat adadaalan ti kumarik kada kayo, Nana. Nasaktanak laang iti is-istoryan na kadagiti am-am na. Ay, nawaw. Anya tis istoryaan na aya balasang kaw. Uyawan na dagiti gamit yung ngayon pausaryo ken kwa na, Nana. Nagbangsit ka no tipungan kan ulas yaw. Anya? Ay una yan. Apay masapul nga istoryaan na dayta iti sabali a tao. Mabalin mat nga idiretso na langan kanyak. Sabali ti ugali day di ako marik, Nana. Siya kun ti mangidanon kada kayo, takas tamat lang tis istoryaan na kadagiti kaaruba me. Ay, nagrigat matan ti tumulong no kastalaan. Uray na saya at ti panggap mo. Si kalat tagayam ti dakas iti istoryada. Di kay maupupay, Nana. Kasta talaga. Adda dagiti ungrateful at tao. Mayat ti naramid yo. Ngam kamali at tao ti tinulungan yo, Nana. Di ka mo't makaisam dita bakit? Apay. Ay, nasakit launay ti riknak iti inbaga ni Mildred itay gusteng lakay. Di ka unay pampanunot. Awan basol mo. Data lang arudan ti timulong. Data pay lang matidakas kan may marmarites. Intun sumarunaw. Di mon tultulungan na di alanay. Saan lang ni Mildred tinang istoryaan na ti may papankadata. Oray nagiti suki ta itinatang ammo damay. Ay, makapasaer itirik na lakay. Saan nga balilatan bakit? Lipate mo non yaman timbaga na. Saan nga umnas na ita apakaupayam? Tumulong talata. Kano adaman reklamo da, adaman ten kanakwada da ita. Tinapatag kat amuta anadalaos ti panggap ta. Uwan matkit di alakay. Hustaw ti kunam. Bagbagaaman ni bakat mo, pari Jumar? Apay nila ni? Saan mo ten asumardang amang pagpadakas kada Tata Gusteng? Anyat kayat mo asawan? Aging gaita kat da Tata Gusteng kan Nana Paula ti imarmaritis na. Ibabaing naunay piman dagiti timulong ken kuana. Anya? Dagiti gamit ti lakay kan bakat mat isang kaistoryana. Nakaangangot ti ulas kan punganda kun kunana. Tinapanunutan nga inasasikaso damat piman anasayaat kabayatan ti kaaddan ay di balayda. Awaran bain na di babae. Ipagarop na siguro anasayaat ti kastangar aramidin na.
Tagpalam man tangiwat mo si kalanay. Ay nawaw, apay manan. Nasaya at ayati kas tangar aramidem. Nasaya at nga ibabain mo dagiti nang tulong ken ka. Ibabain. Tila ang mat kapadasak ti istorya ka. Di ka pa'y agyaman, ta inasikaso da ka ide. Awan ti dakas ngar aramidak anya. Pudno ti bagbaga. Awan ti respeto mi ti pada matao. Si kalangarudan tinatulungan, si kapailaang ti kastat og ugalyan na. Lumabasak pa'y Nana Paula. Sige laang, lanay. Itaman pa'y adida iayab ti kapida. Idi kat tunggal no lumabasak dito balayda. Iayab da ti kape. Adda ka di ibagam? Napauli magkamatan. Ay awan Nana. Agpatuloy ako tapno sa anak amarabyan. Sige, agan-anad ka, balasang ka. Di mo beton inyayab ti kape, bakit? Napay kumangay nga ayayap ko, lakay. Intun kwan, adaman ng negatibo a comment na. Uwan matkit di Amangan no natamnay ti kapida, kunanan tumanan dita. Day tangarod kat. Isupay kit di apagsaksitan tumanan tinakam ko no adaman ng ibaga na adakas. Larigat nga agpaiso ti tumulong ka nagiti ungrateful at tao. Sikat ti timulong, sikapay ti dakas. Apay nga taakas jay. Diyan niya, lani bakit? 5 basak iti ayan da tatagusting ken Nana Paula itay. Kat di damutin in ayab ti kapida. Anyat ko na? Di da in ayab ti kapida kunak. Siguro indano ni Mari Mildred dagiti inbagakin ko na. Iso akas jay meten da Nana Paula kanya. Ay nawaw, talaga mo't ang napuskol ti ropa man niya? Ulag day ta Mari Mildred. Agtal na ka man. Ulag ni bagbagam mo't dita. No saan da nga inyayab ti kapikin ka, deserve mo. Kalpasan tinaramid mo, namnamaang palaang, apastrikan da ka ijibalay da. No siyak tinangaramid ang itikas jay, uray kape, jak pulos iyayabkin ka. Naa. Asino ti mayat at tumulong, wano mangyayab iti kapikin ka, no kastamot ipakpakitam. Baliwam ngamin, tikas tang aramid mo. Amang ano itikas ta kinareklamaduram, kat awan to, ti mayat at tumulong ken ka, no agkasapulan ka. No tinulungan da ka, di ka agbalin a reklamadora. Aprisyaram kit di ti panagtulong dakin ka. Kat no addaman ti di mo nagustuhan, idiritsom kadakwada. Saan ang masapul nga istoryaam iti sabali a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Programa, apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mangtadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak na ingkay panagdangdangag. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, talaga ka di ngawan plano mga agpakada si ka Dennis? Day tati bagbagak. Nagpakadakan ka, agungat kan tumit lang. Ay nawaw, kaano pa'y anagungetak ngawan ti makagapo, Pangaasim di mo dadailan timod ko. Bigbigatan manan. Kas kala aso iti kas tangar aramidam. Na, Rumwar kan agawid kano kaano lang akayat mo. ay na po aya. Anya ti kayat mo? Saan ka pakibibiyangan? Kanunungat ti kas tangar aramid mo? Bulakbul ka launay mo. Awan mo ti kunam nga asikaswam ti garden. Ay kat nagsibugak mo tayo. Kat no hindi pa'y Biyernes day, Jay. Lunes itan. Ay nawaw ka talaga. Ay, agsibugak to no agawid Naa, urayam amatay tinaimula natang sa kagunay, Inakom, di ka manaktak, tamangan numaladawak itilakad ko.
Anya ti baga ang pari Dennis. Kasangay ni pare Martin ita, pare Karding. Agparti ka no iti Kalding kahit. Awan. Nag-text matlaan kanyak. Ay, kahit mapantang arudan na pare. Agkuyog ta. Pasensya kan pare. Sa anak ang makapan. Ay, nawaw. Abay ngay. Sayang mo ti papaitan kan arak pare. Dayta nga road pare. Saan na kayat ni bakat ko amapanak? Tamangan ka no numabartel ka nga agawid. Tak-tak tumanan iti trabaho, numahang overlock. Ay, so, sagpaminsan lang mo't pare. Pasensya ka na pare. Talaga ajak kayat ti mapan. Ado ti agur-uray at trabaho may kanibagat ko. Sayang mo't pare. Mala, agpatuloy ak ngarudan, no di mo kayat ti mapan. Dennis! Dennis! Nasa paarim mo ni Dennis, nanang. Ay, nawaw. Sa dino man ang tinapanan da di atao. Ada ka no lakad na, nanang. Lakad? Wano agsyat damanan. Ay, day ta tijak amo, nanang. Amo yung mati anak yo. Nalaing nga gulbud day jay. Saan sapay mat anagsibaw? Saan nga rod, nanang? Naglokon da di atao. Jak amo, no anya ti adda iti kapanunutan ti anak yo, nanang. Una yan ti kastangar aramidon da di atao. Lumabasak pa, Marilena. Si kamat gayam, Mari Mayra, sa dino ti papanam. Agsibog manan Mari. Ay nawaw, nilakay mo nga eh. Ay na, Mari. Awan tinamnamaag iti day dya tao. Sapay nalawa ti garden nyo, Mari. Ay, day tangarod, Mari. Nalawa ti garden me. Ngam di namat garod asikaswan. Siyak matior orayan na ang mga sikaso. Sayang day jay no saan ang maasikaso, Mari. Iso nga anusak ti agsibog, Mari. Nangina nga tati similya ken abuno. Ay pudno, Mari. Ala, yanos mo. Addan to, Mari. Lena, bakit? Ni may ramot tilimabas. Mapan ka no agsibog lakay. Ay, nawaw. Isumanan ti pinagsibog nila kay na. Jak amoy ti day kumparem. Na idumduma mo ti ugali na. Nasapa alimabas itay agsapa. Mapan kano iti ayan ti kumpare ming ag-birthday. Naimbag man ta saan kasi murot kan kwa na, Kardeng. Saan Taamok apagapaan tanto manen no sumurotak. Naimbag mat ata ammom. Sa maysa, tiyak lang kayat ti mabartek. Kasi kanto matlaang no si kamanan ti agsibog ije garden. Kasta panunutam no anya ti pagsayaatan ti pamilyam. Saan aday taarak ti adda iti nunot mo. Tugaw kan ta mamigatan. Nakaluto akon iti pamigatan ta. No! Bengyam taita. Bibig mo sa kaumis. Ay, nawaw. Apay nga itaka lang ang nagawid, Dennis. Nagkapuha kita yan, ti kumpare, nanang. Panagkunam ka de, kat nasaya ti kastangar aramidam, Nanang, narabyan manon ni bakit mo ijay garden. Ngamsi ka, tabukod mo apagragsakan tininto na ram. Sagpaminsan lang, madana. Sagpaminsan mo tasasawam dita. Tulungam kumamot ani bakit mo. Di mo urayon na maumakan ka. Wanam, nalipatam asikati lalaki. Ay, nawaw. Sino matimaragsakan na tumulong? No nakangiyong-iwat nga iti asawa. Awan tinangiwat nga asawa. No ammom laeng kumater aramidem. Lena, bakit? Timudot ka din ti kape. Wala kay, mabit lang tagtimpla ang iti kapiyong. Agyaman bakit? Naimbag pa'y ni bakit mo, pare. Apay ni bakit ko, pare? Taasikaswan na ka. Itimplaan na ka iti kapim. Kasta talaga ni bagat ko, pare. Nagasat kalaunay kan bakit mo, pare. Kape kan tinapay. Agkape kayo, kabayatan ti panagsarita yo. Agyaman manan, bakit? Si kamot ti makaamo iti kumparem, tagsalapayak pa eh. Nay, awan mo't ni Mayra dito'y balay nanang. Sa dino nga itinapanan na. Sa dino kumapay.
At damanan ijay garden nyo Ay, nawaw. Aging gagagat manday tao. Na, di mo lang arudan matulungan. Kastapay laang ti bagambag. Saan mat amabalin asakala agalisto no panagaapitan. Ha? Naimbag pa iti kumparek. Sino akong paraym? Ni Kardeng akaaro ba? Uy, nakitak no kasano nga si kaswan ni bakit na. Kalt, Nagasat launay ken bakit na. Tana asikaso ni Marilena. Sana kas kada tao. aguli magkamandita. Na, Day tamangi kumpara iti asawam ti amumag. Sakbay nga agkumpara ka. Salud-sudem pa'y tabagim. Kabailam ka de nga aramidan para ken bakit mo. Tar aramidan ni Kardeng para ken bakit na. Agmay-may sakamot manan, Mari Mayra. Ay, kapilitan, amare. Ay, talagang awan ti plano nila kay mo amang tulong ken ka Di bali latan, mare. Ay, sa dino ngay matipapanam, mare. Iti garden mi, Mare. Itulod ko ti balon nila kay ko. Tulungak matlaang iti trabaho na. Nalawa pa'y ngamin ti saan anaruutan, Mare. Naimbag kayo pa'y, mare. Agtintinulong kayo kanila kayo mo. Wala, Mare. Nalaka amalpas ti trabaho no pagtinulungan. Ngam siyag. Ay, awan ti kasta ka panunutan nila kay kumare. Kilaang mat pagragsakan na ti pampanunutan na. Di na mat panunutan ti pagsayatan ti pamilya na. Salaang agalisto day jay a tao no panagaapitan. Intimplaan ka iti kape, Mayra, anak ko. Agyaman naklaunay nanang. Ay, anya kami nantay ko na yung ibagayo. Ambom, no anya timbaga ni Dennis ideawan ka. Anya man ang reklamo day jay a tao nanang. Nagasat ka no ni kumpare na. Tamaasikaso ni bakit na. Naimbag pa iti kumpare, kuna nakiding. Ay nawaw. Inbaga na ti kasta nanang. Wan, masurunak nga rod anak hangag. Awan kit di ti babae namang ibagbagay ti kastaan nanang. Imbagakan ka tapno am home. Oras siya, diyak kanunungan ti kasta nga aramid ti anak ko. Agyaman naklaunay ta saan yung akonsintin ti anak yung nanang. Kasaritak tuman day dya alalakin ton agawit. Birbiru ka na ti panangasikasok. Ngam siyak nga asawa na, di namat nga rod amo at tulungan. Ay nawaw. ay nawaw. An-anom ngay, tados por dos bakit? Agtugaw ka ta agsarita ta itinalapat, Dennis. Ne, may papanitian niya ti pagsaritaan ta. Ikumkumpara na kanumat iti karuba. Naimbag pa iti kumparek, nagasat iti asawa na kunkunam kanu kaninanang. Apay na pudot ti ulom, katpud numan. Naasikaso ni Marilena ken ni Pare Kardeng. Ket sika, di nakmasikaso. Di mo maarami ti kasjay para kanya. Di naktupay itimplaan iti kapik. Di mo pa'y mailabamot ti badok. Awan ti babain mo amang ibagbagay iti kasta. Sakbay nga agkumpara ka, agsarming ka pa'y mata. Na, Apay, kabailam ayang aramidan ti aramidan ni Pare Kardeng. Di naktupay matulungan nga agtrabaho. Sa ita, ibagam adi ka masikaso. Asino ti mayat ang mga sikaso iti asawa akas tatigalad na, sika ate ayan ti parikot! Di ka agreklamo, no di ka masikaso. Ne. Ngamen, iparpariknakin ka no anya ti parpariknam kanyak. Kurang kit di pa'y dayta, Ne, apay, bakit? Anyat sirip-siripong di tatawa. Agap apa ti kaaruba na kay. Sino akaruba? Umasidag ka ata denggam. Unuman, di mo kabalan nga aramidan para kanya ter aramidan ni Marilena para kini Pare Kardeng. Katunay si Kapata, adayuan nagagagat kan responsable ni Pare Kardeng ngam iti sika. Iso akas dyan ti panangasikaso ni bakit nakinkwana. Nangagmula kay. Ay, nawaw. Ukalasaw. Nangag ko tinagan ta, bakit? Day tangarod lakay. Ukalasaw. Mayat samot no kasaritam ti kumpareng. Ibagam no anya ti rumbeng nga aramiden na. Well, bakit? Kasaritak to, no umay manan dito'y balay. No agsasao ka dito, kunamlano asino ka responsable man. Malas ko talaga. Ay na. Aguli magkamandita, Dennis. Ne, tasyak man ang tikang malinanang. Nalawag mo ngamin asika ti kambali. Nagado ti berbirukam kan bakit mo.
Ngam di mo matam mo ti responsibilidad mo. Ho, di yuman ngamin kanunungan tayo ta babae nanang. Ipagarup nanto ahusto ti aramidan na no kastalaan. Nagado a reklamom ngam irresponsable ka mag. No responsable ka kumamat akas ken kardeng. Di itrato na kanto mo di bakit mo anasayaat. Ore asino mata, no irresponsable ti asawa. Talaga ama uma. Nangagmiti apayo kan bakat mo idinaminsan, pare Dennis. Ha? Sinong bata ko na? Tanauma kitikas diyeng ugalin na pare. Di nakitimpla ni tikapik pare. Amin ngar aramidan ni Marilena kan ka. Saan na ngar aramidan kanyak pare? Kita aman di kawas ko ne. Nakarugrugi. Di namat ko na alabaan na. Si kantumat ngamin pare. At damat pagkadimanding mo. Uray si ka pare? Siyak ti kang mali iti imatang mo? Ti pagsayaatan ko mangamin ti pamilya ti priority, pare. Tulungam ni bakat mo, tapno maragsakan matkan ka. Ha? Narigat mat mo ibagam nga si kaswan na ka. Katsi ka, di mo maaramid ti tumulong kan kwa na. Pare. Amom, pare. Sika ti lalaki. Sika kumati leader ti pamilyayo. Salud-sudan ka man, pare. Itimtimplaam ka din ni bakat mo iti kapay. Tultulungam ka di kadagay ti trabaho na. Kwa, pare. O, makitam. Di ka makasumbat iti nasayaat. Taamom nga uray si ka. Kat addamat nagkurangam, pare. Ipadas mo ti bumawi ka ni bagat mo. Anyat amom ngay. Amangan numayatan kan ka. Kat asikasun na kan tumat. Narigat nga may no reklamo tayo a reklamo. Kat irresponsable tayo man. Nasapa ka mat arumwar lakay? Agispreya kita bakit? Sigurado ka? Well, naliwayak mat ngagpaiso dagiti mulat ha. Nagkapi ka din? Nalpasa na? Okay. Ala, agrubata kon bakit? No saludsudan nak ni nanang. Ibagam nga ijay garden tinagturungak. Wan, agawid kanto numabisin ka, tagluto ak iti sidaan tayo. Ni Denise. Nasapaan na pa ni Garden, nanang. Garden? Nanang. Ay nawaw. Hitaman pa'y. Anya ka nung ay ti aramidan na ijay garden. Agispray ka no, nanang. Na. Anya nga tatikin nanday di atao. Hitaman pa'y analagip na ti garden niyaw. Uray siyak narod, nanang. Mas daawak matlaang. Mangan kan lakay. Ay nawaw. Agyaman ak bakit? Adum ti kanam, tapno adda pamig sa mga trabaho. Ayun bakit? Agyaman ak iti panangasikasong kanya ka. Awan anyaman na lakay. Ay, agtugaw ka ata manganta. Ay, nangan kamin kan ni nanang itay. Mapanak pa iti salas. Ayaban naktulat ta, no nalpas ti panangan mo, ta siya kung ti aginaw iti nanganam. Nene, mayat matiisan mo ita, pare Dennis. Naragsa ka klaeng pare. Kahit kumusta kayo matan ka ni bakat mo? Ay, nasayaat kami pare. Igawan nak matan ni bakat ko iti kanag. Maarabin na matan ti mga sikaso kanyak pare. Kunak tumat kan ka pare. Basta aramidam lang ti responsibilidad mo. Kanagsing-singpat ka. Sigurado ang maayatan ni misis mo. Wen pare, amo kitan. Ket nay, agyaman na kiti pang magbagam pare ha. Awan na yaman na pare. Aywan kaya, mapan kakadi mati garden nyo ita pare? Awan pare, agispray ak matita. Mala, agkuyog tangaro din pare. Tapno at damad lang kay istorya kay Jedalan. Ay, wow! Kas may sa apadre di pamilya, wenno ama ti pagtaangan, panunutam ti pagsayaatan ti pamilyam. Aramidam ti responsibilidad mo, tapno asikasuan na ka ti asawa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Programa
Duma apakay tampukan, kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaan nga ipakaamo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anyaman nga tanti pangaldawan iton madamdama bakag. Mapanak iti ayan ni Tataro ko, Edward Lakay. Ay nawaw. Apa itayan ni tataro ko? Mapanak dumawat iti bisukol Lakay. Nakitak nga ado ti bisukol iti fish pan kentalon na idi na minsan alimmabasak iti ayan na. Ay wala niya. Apa yajak na panunot da ita. Nan, iyawat mo man tatimba, tasya kung timapan mga lalakay. O sige, agisangak mat nga rudan, tapno da talangan bisukol ti mailuto inton madamdama. Wan, iya dubok, ta iso ti panghaldawan ta. Ay nawaw, nagimasan mo kasta bakit? Anya tiyar aramidam ito'y kataltalunan, Layla. Ay, naimbaglaangan tanaranaan kayo, tata. Dumawat akman iti bisukol yaw. Ay mga lakalaan. Ado dita. Ay, agyaman aklaunay, tata. Nainayunam talaam, tapno maibusan. Tay sakto laang asidaan migan lakay ko at alaang, tata. Sayang mat no di mi maibos. No, adda karo, bayaw akayat na tiagsida iti bisukol. Ibagayo lang tao may damangala dito eh. Wan tata, ibagak to kadakwada no kayat da. Way, tayo supaya maksayan. Mayat mo lang na ita may sigang. Wano saan mayadubaw. Ayun na tata, no da kami amarigrigat. Uray bisukul ti sida, no mayat tiluto na, naimas lapta. Ada na panunot ko apag kwartaan, Edward Lakay. Anya nga na ta, bakit? Mangila ko ang iti bisukol. Ha? Kaya't mo ti agla ko iti bisukol? Agurong to, may mailako. Tay bisukol pa'y kitdain Lakay. Nakitak nga dama lang mangilakla ko iti bisukol iti Facebook. Ipadas ko mamat. Sika, bakit? Awan mo't ka titidakas na, ah? Mayat mo't lang dahi tayo ti salon at. Kasaritak to ni Tataro ko. Parikot na kanumat lang ti ado abisukol iti talon na kat. Ay, una. At least makatulong ka kin tataro ko. At dapay kwartam. Ay, pudno launay Lakay. Ita panawan, kasapulan ti ado adiskarte. Ay, nawaw! Anya nga ito inpus ti karuba tayo? Sino a karuba, anak ka? Ni Layla, nanang. Hey, kitain nyo Hey, agilakla ko mo gayam iti bisukol. Impus na pa iti Facebook na. Bisukol for sale. Kuna naman. Ay, nawaw. Sa kagkatawa kasta, kawam mo nakakatkatawa. Agbibisin mo dagita tao. Tiltila ilakla ko naman. Idi na minsan, agurong tilakla ko na. Ita, bisukol mo ta. Mayat tupay ti bisukol, anak ko. Sa maysa, saan laeng anilayla ti aglakla ko iti kasta. Adan tupay dagiti restaurant nga adda ti bisukol iti menuda. No siya, kahit jak lakit di kaya ti agtrabaho akasta. Nakababain nanang. Ay kapag yamanam, anak ko ta adda trabaho. Ay wala, mayat ti trabaho. Iso adya kipalubos adumteng to ti aldaw nga agilakla ko aktumot iti bisukol. Ay, pulaos! Jak lakit di maanusan ti kasta, nanang. Cecil, 3 kilos. Manang Andrea, 2 kilos. Nay, anyan araramidan ba kayo? Ay, nawaw. Kas makitang mo't Lakay, agilis-lista ak iti orders. Ano ka di mo't lang tinagurdar iti lakom abisukol? Adu Alakay, tidaduma kalugaran tayo, tidaduma taga sentro. O di masapol nga i-deliver mo. Un Alakay, i-deliver ko ata aduma ti order da.
Aramatam nga rin ti kulong-kulong, tapno di ka marigatan. Wen lakay. Kaanaw nga gi-deliver ka. Inton Domingo. Isaganak pa dagiti orders inton bigat. Naimbag abigat mo, tataro ko. Kastamat kan ka, Layla. Naimbaglangan ta, nasapa ka ngay may. Ado nga min ti orders kanyak, tata. Ala, mauna tayong kargak iti sakaw. No kasta, bisukol ti linaon day ta sako, tata. Wine, si bibiyag pa lang na itata kay saksakok laang itay. Ay nawaw, agaman naklaunay, tata. Isupay ang nayunak. Una, nayunam laang, ano pa dita? Mga alakalat tatap no maibusan. Adan samat papanan niyo, tata. Agpasintro at nga ron ita. Sa sikan ti makamaw ang mga alakad ang ita bisukaol. Okay, tata. Agyaman akmanan taim manugot kayo ang mga alak iti bisukol iti talon niyo. Di kay madanagan. Ikan kayo iti igatang nyo iti asukar. No maalak ti bayad ti order da, tata. Kunak tumat! Si kaday talayla. Anya tararamitom dito sintraw? Imayak lang nag-deliver iti order, Cheryl. Dahito jay lakom, abisukol. Wen, isupay may gatang iti masapsapol. Ano nga, iti per kilo? 70 pesos per kilo. Ay, nawaw! Nakaningi naman! Sakto laang. Nanginalaunay ta 70 pesos ti per kilo. Kapigpidutim laang day tay titalon ti sabali at taaw. 10 pesos per kilo kumaa. Tawang mo tinruar mo apunam. Ay nawaw, saan analakat agpidot iti kataltalunan, Cheryl? Pidutag, bagkatag, dalusak, ken ikilok pay, i-deliver ko pay. Apay, Layla. Mabisbisinan kayo kaday. Iso nga agraman, bisukol ila ko yu pa yan. Ay, naimbaglangan. Tanagbalinak a supervisor. Ha! Diyan kaya ti agla ko iti bisukol. Kas kada kompormidita. No bilang laeng. Anya? Adakon lakay. Nay, nagpartakkan bakit? Wen tanasa pamapiman dagiti nagorder kanya. Nagatang dangarot amin. Wen lakay, uray ti extra 5 kilong, nagatang malaang. Ay nawaw, mayat ano kasta bakit? Adamat langin may gatang ta iti bagas lakay. Ay, gayam. Ibingayam ni tataro ko iti napaglakwam Kasta talaga ti aramidag lakay. Ibingayam ta, talon na piman tinangalaam. Tapno damat igatang na ay ti kape kan asukar na. Mano nga tatitid ko lakay? Sika, bakit no mano ti kabalam nga itid? Nakalimot na natulong ken kwa na ti itid mo ken ni tata. Okay, itulod kung tulangan ijabalay da inton bigat. Lumabas at gayam iti ayan na inton madamdama. Itid mo kanya kon, ta siya kon ti mangidagas ken kwa na. Anda kayo dita, tataro ko. Tata! Umaya ka, Edward! Anya ti masapol mau. Itad ko lang ti kwartayo, tata. Ay, nawaw. Kwarta? Bingayo, tata. Bingay. Bingayo iti bayad tinapaglakwan ni bagat ko. Lukas ta. Naila ko na amin ti bisukaw nga inala na iti talon ka. Uwan, tata. Iso amang to iti bingayo. Tapno adamat igatang yu iti kape ka na sukar, Ay na, mayat nga rod naila ko na amin. Mayat ti kasta. Oray pobreta, no nadiskarteta, at dalagta ka na. Ay, wala tata. Iso, bumili bakla unay mat kanibagat ka. No, adamanan agordar, ibagam ta umaylat ta agala. Ibusin na kit din tanay, iso pa ya pagkwartaan na. Uwan tata. Oh, awatan yung aruda nati kwartayo. Iso pa nga igatang yung karagiti masapsapol yaw. Ay, nanang. Tugaw ka, tada istorya. Kin ka. Ay, nawaw. Anya ba nun ti istorya, si ka, Cheryl? Nakitak ni Layla, ije sentro, idi agsapa, nanang. Apay nagkatawa ka ngay. Ay na, jak lamanap dan ti agkatawa, nanang. Anya kami doy jay aya. Nakitak ti manu asa ko, abisukul ala ko na, nanang. Ay, nawaw. Anya ko maitano nakitam. Ay na, kasla pimpiman nga rod ijay, nanang.
Awan siguro tigimatang ken kwa na. Ta nakangin na mo nga men. 70 per kilo kit di kan mo ti bisukulaan. Kasta talaga, tanarigat mo't piman timapan mangala iti bisukol, iti kataltalunan. Ano ko matinarigat ijay? Pidutun na laang may. Di kagsawa kasta. Ngamen, di mo amaw tirigat na. Talaga na'y ruam ka amang iruruman iti pada mataaw. Gapot amayak ti trabaham. Ay, ninanang mat. Ibagbagaklaang matipod na. Nay, si ka magayam ti masalaw ko dito'y kalsada, Edward. Ay, naibangal daw mo, Cheryl. Ay, apay mo takas jay. Awan ka diti pangalaan nyo iti kanan nyo, iso akas jay. Ay, nawaw. Tiyan niya. Apay mo ta palubusam ni bakit mo nga aglako iti bisukol. Radya ka de. Desisyon na ti aglako iti bisukol. Ado nga min ti bisukol iti talon kan fispand ni tataro ko. Ay, kunak tumat. Pidpidutin na iti talon ti sabali at taaw. Sana ilakaw iti nangina. Ay, saan anangina ti 70 pesos per kilo? Husto lang dayjay. Tauren no ibaga mapidpidutan lang ni bakat kaw. Makabannog mat. Ay, pimpiman kayo mat. Ibagam ngamin kan ni bakit mo taagsapol iti pagtrabahuan na. Tapno saan aday taagilaklako iti bisukol ti obraan na. Ay, kitain na. Mayat ti trabahok ita. May saak a supervisor. Anya ko matbibiyang ko ngayon no supervisor ka? Iti talo nyo ti pangalalaan ni Layla iti bisukol nga ilaklako na tataro ko. Amangan mo't kunak no basta mangalala kat di na mo't inpakada-kada kayaw. Ilaklako na ti bisukol nga alalaan na tata. No, may papanay ti dahi ta amanag. Nagpakada ni Layla kanyak, sagbaya nagala. Ay, kasta ka de. Ay, talaga gayang magbibising dagita at tao. Ay, nawaw. Apaya kastamot tanti ibagbagam si ka Cheryl. Wen takum kumporme mo tanti ilaklako da, tata. No, para kanyak. Awan dahakas dita. Ngamen, nadalos na ita trabaho. Wana, hanggang may mayatlatan no adamot trabaho da. Kas kanyak, may saak a supervisor iti restaurant iti sentro. Ay, nawaw. Nagasat ka no adakas ta trabaho. Ng panunutam ko asaan tayaw nga agpapada. Kinapuno na, imbingayan nak ni Layla iti napaglakwan na. Isu nga damot at inaramanak. Anya? Sa nagaputa mayat ti trabaho makit uyawe mo ti pagbibiyagan ti para mataaw. Respeto ko mama di ti tunggal maysa ti kasapulan. Laglagi pa nga awan permanente dito yung lubaw. Pasikat launay mo't na dyan, Cheryl, bakit? Ay nawaw, apay ni Cheryl lakay. Anya tinaramid na. Idadaw na ka nga ron. Gaputa aglaklako kalaang iti bisukol ka na. Kas jekit din ti bagbaga na. Anya ko maitano aglaklako aklang iti bisukol. Kat isukat may sa supervisor. Ipasikat na nga ron, ti trabaho na. Di mo lang tanikaskaso lakay. Ibaga na no anya ti kayat na nga ibaga. Awan ti bibiyang ko no katawaan na. Tinapatag kanya kat legal ti trabaho. Kan awan badbad kak apadak a tao lakay. Narabian ka ba, Cheryl anak ko? Ay nawaw, nagdiritso a nagtugaw iti sofa. Kaday na pa'y sinumbatan ti salubsod ka. Cheryl! Mangmangag na ka, day! Anya nga minti ko na yung nanang. Apay akas na ti itsura managawad. Okay, aklaan, nanang. Ay nawaw, okay laan nga. Adaya ti okay akas na ti itsuraan na. Ada ka di parikot mau? Nanang. Ibaga maano anya. Ada aklaan ditoy. Dumngagak. Agsarakan no ti restaurant na pagtrab-trabaho ak nanang. Anya? Awanan ti pagtrabawak, intun sumaro no abulan. Apay kanungay? Kay bagbaga lang itay. Maluglugi da ngamin, tabasit lang ti customer nanang. Ay na, pagtrabawak pa yan no kasta.
Ay, awan nga ruden Awanan trabaho nga ipaspasikat mo ka ni Layla nga aglaklakaw iti bisukaw. Magadan, Cheryl. Umuna kayo, nanang. Sana pa yan mabisin. Jack marik na tibisin ko. Na, Kasla ak mabag-date, nanang. Jack muna niya tiramidag. Pagtrabawak ngayon. mabalin mat nga ipadas mo tagaplay iti sa balay. Awan pa'y mo ti hiring dita sentro, nanang. Kasano nga ruden da ita? Mawanan ti pangalaak iti kwarta, nanang. Anya nga tano, rugyam matan ti aglako-lakaw. Ha? Kas ka ni Layla? Ay, jak laki ti kayat, nanang. Ay nawaw, di kan aginarte, tawan nga rod pa'y pagtrabahuam. Sayang mat ti panawan no kastalaan. Ti tao nga uyawam, pobre dayjay, ngam nadiskarte mat, anak ko. Kasla saan mo tan ngagtrabaho ni Cheryl? Bakit? Talaga saan ang lakay? Ay nawaw, apay ka no nga? Awanan na, tanagsar na ti sigo na pagtrabahuan na. Anya? Dahil tatidamag ko lakay. Hindi pa'y gayam na palabas abulan. Ay, iso, maglagaya madyakon makitkita. Saan nakas idi? Adda di tabalay da, manmano arumwar. Kasta ngamin unay ti katawa na kanyak, idinamuan ng aglaklako ak iti bisukol. Anya ngay ita? Ay, awan nga roden, ha? Awan na, ti trabaho ngay paspasikat na. Ay, nawaw! Nagasat ka no addaan ka itinatalgad at trabaho. Ngam di mo ko mausaran dayta tapno iruruman mo ti padam a tao. Laglagi pam, nga awan ti permanente dito'y lubong. Amin abanag kat mabalin nga agbaliw iti apagdarik matlaeng akan ito. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.